أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu, Wakomori mjihunda wao masiwani, Wakomori mjihunda wao bonze mwe Komori, dumbushuriani mtana mwema wa hairi na baraka ni mloma siwani hauka wandu wa jihunda wao Europa yabo abadu wa juhao hanrongo za rifuchia ya permettre akaunjia banu habasa ili rone sembavi ezongozi kaunde ziloma siwani bonge ni wandu manji ya banu habasa mahunde bahati masamwanjia banu do rijuza ukaye songi njema ili riendelee ritilati wakati mananja kaanza nirenge wakati nikemle leo abonge heze wajihunyi tukufu za hanyu nyoti pia ranyima hunde bahati mwanjia banu abasa mrangali yao ranyima hunde bahati mjohunde bahati mrangalie marhaba menji songi njema na nyima hunde bahati mjohunde bahati mrangalie usoniho na nyimjohunde bahati mrusive harumaye page ya habari za Komori. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anzartike wale leo zukana ngabonongoza rifuchia banu yo wajibu rekaanza zirenge rimjuzeni nyi wa Komori mjue eze aibu ne mipango ya ho wandu wahemba ezi asumanazali. Alaikum salam grand notable zaki abonge emba uchamfu no ufudhuli wahemba ezi asumanazali no wandu wahimilia walojuma huu ufasihi wa Komori ikawajibu rejebanu jerimone seni mbavi auka hadisi ya homji wa Bangwa ya hundo mji wa Bangwa la hambu hadisi kao ya nzoi irendo wa mji wa Bangwa rimone seni mbavi juzi leo inu ngarjurde rimone seni mbavi katika banu mipango ifanywao na singar juzao haini mshababi wa mji wa Bangwa rawalumanga rawalunga zija warengeze disposition ya heze ngor jawr zambe ba auka rizishemeza karnauzi ya huzamba yabo yujuka uhamuo na hemuo yujuka uenda yapwe ko vuha wende ya helo barini nende shakabati mrujo shidar shangaze haino katiru johunda za nyumeni ngarjo mwabiani abonge dumana rakanzar mwaneseni ka message inu ngambeshe wo mji wa Bangwa surtout do mji wa Bangwa surtout de mashababi ka wakati zamba obana wapangwa mipango nembaezi ya Usmanazali karamba de mbaezi aboende mwana hahe fatihu ya utaha warenge majournalisti makorompi abo majournalisti makorompi wapangwa na mapesa ya choma shashi ya pangwa ya siswaru mji wa Bangwa wende yankilo manotable ile manotable wao wa manipule yembabaola yakaufanya interview siku mashababi warongo wa handani yembabaola ya notable yakaurongo waola yende ya manipilewa ili atahesamaha ukazenongo ya hamba kejabidi ambehe namna ilani wende wa intimidewa hariwa tahesamaha wa mji wa Bangwa na mwangalie bwa Komori obahanwe embaezinu ya honra ukawende daraja mwanzao wa doronga mapesa daula wenda we manipule manotable enotable oiri mwono harongoa haonese za hahe fikra haonesa utukivu wa olonu omji wa Bangwa haba hatu dotoka wende wa manipule watizamba juzi wende wa manipule wanrababa wa Bangwa wararu tizamba juzi ili walabe mbaba hatuola ya rongoa husunwe mashababi leo inu wapanga hari majournalisti na mapesa ya soma shashi volansiri ya leo ngazi jo ubadili hizo wa Bangwa wajouja wafanye wani wareposte habari warjo zambaba shabwa pangwa ukana warohema notable wa hehambu yo mipango yake yafanywa mtuje njaba do mji wa mtuje pia na rele wanendo njaba do mji wa mtuje pia shaye mpango ufanyishi hamtuje
baadhi ya wandu wa mtuje wamba ukana ngawanzoma lazimu mwenye risiheo harmo mji wa Bangwa maana karna ushida rimetrize ikakabati mapesa hakawa Bangwa wala wandu do torongo wa bahi shekare ende rifanya zenongo za hatu yabo ri wankamali abo bahi abonge wa Bangwa mashababi ya Bangwa bola nsiri ngabajoka ujama journalisti harmo mji wa Bangwa leo waje waonese ukana wamanipile mbaba hatu ola ya rongowe haria tahesamaha hema kalima ya yamba ukaila tide ya ladhimu ya enyamna ya rongowa tide namna ladhimu ya rongowe yodo bahara kanza ribehe message inu mji wa Bangwa la hambu ukana na muyelewe wa mji wa Bangwa ukabanu undo ani haini mrutona haya ya wangu mbironya mwana utona haya mbironya shingazija abonyi wa Bangwa msamu hairishiwa ni wana wa Bangwa haukawa watu wauze siri za Bangwa wao wana wa Bangwa ukalewa inu wadoda borelwa shiwara mtuje ukana wa Bangwa kangabo mapesa abo bahi yabo wa Bangwa ni kamtina haya kamtina dignite ngarzamba obanu hauraji abonge wa Bangwa na mjitayarishe majournalisti waonga mjua majournalisti makorompi walwarumenti hatu wafanyu hazi da onemba eze ya Sumana Zalinu wani kilomali itonchashi wajewa wafanya ze intervizo watie balbala harumo mji wa Bangwa abonge wa Bangwa na mreseve le tengo yulo bolanswiri izo afiri za hanyu shei za hatu do ujuza wakomori wakehashiri wajue ezendoza pangwa Bangwa leo yabweza baki danyu wa Bangwa ikawa Bangwa muhimi mrongowa mwone sakabatije mru Bangwa yuamfira hanyu kama ambao na waje yuamfira hanyu shangar jua ukana yesu mplea wafatihu hende harumale bunjilio haonesa ukana il faut des moyens iliri tie balbala harumo mji wa Bangwa haukara hare jashinda na intimide na rumia mali inji Bangwa o surtout harumo walozi karna ushinda maîtriser Bangwa abonge haini mwana mbangwa inu message muhimu ya ho wana wa Bangwa haini mwana mbangwa haini mwana mwenza haya mbangwa haini mwana mwenza haya mbangwa haini mwana uyelewa kana ngufikirie maudu ya hahe halafu haini mwana uyelewa ukana banu ya veniria hangu maudu jau ngeladhimu ya elewe ndonondo ukana ishode sheusha Bangwa shode sheusha hambu mtije mkubali mna ikundi wajawarengo hambu mateka basi wafanywezo wanzao na banu bwa hambu surtu nyinyi wanazijomba mlio harumemba ezi ya Sumana Zali mlio harumemba ezi ya Sumana Zali wa hambu naranzori wenese mruja Raoul de la Pierre wakabo wakadaona mwenye baraka waka ministre de finance waka production amfikiri bali wadon kilo hata interimu yaishe so shangazija wawahi wafanyaze t-shirt jawende depute harumaze vote zinu razigabili dernière minute fatihu ajaba ngwendo we kutuhenda kari abumduja Raoul de la Pierre we mru mwenza haya Raoul we kuna haya kuna uparokana haya na singar juao ukana tide damu ya haho haukanga sina wananyu hori wajuao wenza haya ngabo wananyu ho wenji wenza haya wakumori wa wajuao Raoul ngaona mipango ya hanza utebalbala harumwe hambu utebalbala harumo mji wa Bangwa yesiblu numero ebo wa Bangwa yohamba Raoul de la Pierre wende mru pango mipango wende mru wanzu ya tebalbala harumwe hambu wende mru wanzu ya trienkodo harumwe hambu yabubu wa Bangwa wakati wa ladhimu bo mala hankodo na muhime muiwane fatihu wange moroni hata mtuje mtuamini kaido henda Sharaulu wongula lo hambu ekabarelo mwana Bangwa himbu ne majeshi Raulungula lo hambu wende premier cible wa henkodo inu yabo wa Bangwa na mke haujua haukana ze mipango inu yonti pia muono muishia ze rongo avoka wa shebana ya zamba jana rizishi ya soti pia muono ya intervention ya fanywa ni procureur de la republique rongo za tomhusu hata tizamba juzi lontwararo abodo hanza muyelewe bwa Bangwa ukasikaru tuparankodo shekamru hala hankodo mruima iwana fatihu haelewa ukana kavatinzia ya humetrizo mji wa Bangwa kati warumilo mapesa
shaizo ranzori mwambieni leo lanswiri wapangwa wandu wajihambu manotable wajehari warongowe wate amani bangwa no ile mbabaola ya rongowa ya tahesamaha wabangwa ngamjobula zanongo hizo zifanyishie ikaze rongo hizo zifanyishie hapo bangwa hizo marambia zo ndabo yabo ze declaration mazifanya bo bangwa karnauzi amini ikawa baba wao wanjia eko wandu wao majournalisti wao wanjia leo bolanswiri armo mji wa bangwa wa raisise nizo watawafanye yabo ndrabo wabangwa ngamrambia ondrabo ngamjambia ondrabo ukabanu si wakomori sonti pia sisi wangazija ngarijua namna kabangwa nywandu ma decisionaire wabangwa nyikamkubali mwapakuilwa sha mti contrarie hizo mahamba bo wabangwa leo inubo lansure mipango ipangwao tizamba juzi bam ukana bwa debloquewa Colombo hende arenga plus de 20 millions trésor fatha amri ya fatihu yende ya rumili wa walozi wabangwa no ili wa maîtrise eske wabangwa ngamfao robo kume na omji wabangwa ye 20 millions yo ngem kanti en 24 heures ijo shinda ibu harumo mji wabangwa botina usamoroni botina onda haruma banki mtuje haukawa bangwa nganyinyi wandu mwenza mihono ya hazi nyiwandu mwenza maadili harume miji ya henti wenza walozi wenji wafanya hazi kabati ya mado mji wabangwa no mji wa ikoni izo ngaru zijua yabo emali ngiyo bangwa yabo yarwa bibo Mwenyezi Mungu fatihu ne sumplia wahe mbangwa hashimu wende daraja ngwataho wahairishe bangwa ife mapesa na nyiwa bangwa nganyi hainga nyabo izo ne message na kanzari ibeshe wa bangwa bana rimwambie ni kabu wa bangwa wafanyu mpango huo bolansuri ya leo wandu wawe kawa perse hata bufuma mji wa njia yabo wabangwa mwambi wa komori ndrabo yabo wabangwa ngamwamba ondrabo ngamjambia ondrabo sincèrement narkema clair rikema honeti rambe zenongozini wabangwa ekaye delegation yo ya pangwa yo yanzo JT balbala bangwa leo bolansuri kawa perse wa njia hata wareisi sema journalisti wanzo wabali wao wa makorompi wao waje waronese za hao zijo favorize daula yabo wabangwa na msubutiri zambe banu kana yabo emfule hohwa haukawa bangwa ngelazima muelewe ndongo nzima kena utokiri wa ani yehambu itorengo mateka ni mji mzima ni fami nzima izo kweli ngabo wandu wenji wabangu aiwa wa mtuje riwajua au kama ngoni mwandu wawania ao ya kandidaturi ya Shebana rawalomanga na walongazija wa mtuje kisaswa promosio zahe kisaswa wa famille yode namna shahe namna wa mji wa mtuje wa reagiseu 90% ngwapumwa mji wa mtuje muumilikisha Asumanazali ngujere halapunga manzo mrenge hambu muumilikisha Asumanazali wa mtuje kamjaporo onesa hata utukivu waheze rongozi jiru harumenti na banu wa mtuje nganzo muelewe ukana ngamjo kama siblu sincèrement na mtelewe ndo henamna rielezao mdatu jomba kana ratake mji ze actions zijirisi wao no mji wa mtuje kwa turungo waonesa utukivu waheze rongozi jiru harumenti kujaparisha hata declaration bahata ikangabo election wa mtuje kwa usubuti waonesa ukana kabati draw ya ukaza foto mtuje la kandida mroji na itwazali hizo wa mtuje nyuzamba siwisha wana wa mtuje werambia zo namna yinu wakartu subuti rongowa shaze rongoza tazirengwa decision hizo hamba urambia mananga sina ze faminga sina wanzani mtuje eske wa mtuje maudu ngamfikiru kabanu na ushanji rongonga bajo ushanji kabati mreka na mvura hana madabdala harumenti hatu madabdala hata kabari madabdala haka na shewa haka ustehewe wazee wa mila hizo kweli shaka hata kabari ikao namna ikawa nukoja kauhisi kana madabdala ngujo kausabonti hata yende hata ya ulo yafe ya bihizo muharuma wa veri wahe ula doti eti ya mtingoni wondo wakaurengo ya bihiziwa hatilo haruma ya vio habi wadomoni ya nzuani yabo wa mtuje nga lazima muelewe ka un jour nga mjoveshe wa Asumanazali pinda yona biyomba biyomba tunaelewe wa mtuje za nongozinu mzidaza nga mbulaye ziazali ngefanyo zianzao haba hamja mkolonize hambu nga manzo mtebalbala harume hambu wana wa mtuje eze Colombo kataba wa mtuje ya mungu wajijuao ngarijua wandu watu wazali wa mtuje ngarijua wa imiliemba ezinu wa mtuje sha majorite ngabu wandu watu wa mtuje watu ujibiwa wa wandu washashi
Msawede mwana mshwa hatu wala ya parozilo ya ndaya kanza fanya mashulahe ya zilo atifanya mtuje. Gofikiri ila ndrongo hindi. Mwana mtuje ya mbilo hari atifanya mashuli bahari kati ya zali. Halafu yabo kweli wa mji wa mtuje mhisi kama nubahi kama bahi mrege mateka bahi. Wanu haba hawa joka masiblu. De masivili wahimilie ezi. Watona magardi kor. Watona hatamba mritoka yonti. Ya wahimilia. Katido utokana wahanrubahi wahimilia mba ezi. Wahundrao entere personeli. Mdi wazaze entere generali za henti. Wamtuje mbuli ya msajaja nga wendao harumenti. Kabati utukivu hata utofanya sambla. Ze atantazi jiri ushabo juzi. Njia manipile. Wana wahenti. Ze mbahaza mazi. Wanjia homijini wakaulani sheitadosha hundra asumana zali. Mdiwa za kabanu azali hajiri sa zinji. Harumenti hatu. Wana wangabi watolaze roho harumezini. Wandu wangabi wadhulumi hao haubure. Wetina hatamba prevu ya kanti. Harumezini waloma behu harumeze prizo. Namfikiri wanu wawela mitamihuli. Haba hangu waoje. Ni mwana hawa Arshimeti. Wawela mitamihuli. Namfikiri wala ani. Yabo bahi. Wabo wawela. Arshimeti nge na famii. Arshimeti nge na ulezi. Arshimeti nge na handuze. Yabo ngabo wandu wawela. Ngamangalio wana wawela. Wakaumanipile. Wahimilie mbaezi ya sumanazalinu. Ili. Arshimeti ya rendwa tihiru. Zia basi muhaju. Na metribako. Ngwaunda huleo. Metribako ngujo timizemba manda yahe ya baba habari. Kana ukana bahanu tena. Ea basi muhaju ngenda. Ngai hongu toju sahani zantibe ya hala haruma dine. Waude madhuluma. Wahu. Wakauangamiza Arshimeti. Yabo yo ngamfikiru zeno. Na mangalie wa Komori. Kama nwaba hamnyezi Mungu ngutoliba. Hundemana ramba hainu wakatiruzo urongo wa Komori na mungoye. Na mwenjezeze dua. Na mangalie Sarkozy. Mumtambu ya nzuani. Wahimili ya ezi ya zali ili wakadamize Sambi gratuitement. Hasibabu de popularite ya Sambi. Sambi katudhulumi hahanrongo wakanti mishinzi ukana hahibi. Kabatiwa hanu waonesa. Hata ya hatu wa uhuria. Ukana. Enda. Anamwende matunde haini wahanu walo konti. Ya hangu. Haini wahanu walo konti ya hangu. Walo mapesa. Na mwende marenge. Kaba sitabu. Shangari jua osi wa Komori kwa Sambi. He mahaba ya he yanzi wao. Yo Mwenyezi Mungu diafanya. Miti Sambi. Njaporoka Sambi. He Mwenyezi Mungu mahaba ya he. Mungu diafanya. Na bala wajitrompe. Hauka haini siku hasha. Wandu wa Sambi wa mwanza o Sambi hau kweli wetina unafiki. Manabana ngabo wandu wa mwanza o Sambi. Hau binadamu. Ngabo wa mwanza o Sambi. Watukiwa hobo Sambi yalo prizo ya kakatina ezi watujokabo holi ho watujokabo wa waijere yode namna heli wandu wanu walio shaizo na kahanzari uonese banu na mangale Sarkozy no wandu wa mtamdu wakauhimilie mbaezi inu bahanu warema angala mdu ja Sarkozy yarenge parti yahe ya tanganye ne serse ya ke waziri ya tolwa hata utohishimlo ya bewa depite hauya shuwazise depite hareme hamba Sarkozy katina bahanu yalio Hakabongo gumsese homa weni omwenge mba konseye. Ngena raya ministre. Shamba kalia Sarkozy. Enge Sarkozy mdu uhishimlo ni azali hajore mabala. Wandu riwajua uze tabia za hao. Abonge wamtuje na muyelewe ndondo hili riongo wabana. Wamtuje mbuli ya msajaja harumenti ngendao. Abongo jo ishia zembaha. Wajua hima warongowe. Wambe umratido atako mju wa mtuje. Karja atake mju wa mtuje. Ngari jua wandu wa mtuje watona haja ni mbaezi ya azali wa nchi huu. Ngari jua wandu wa mtuje ye malaho ya mtuje ye kao ye kajula mbahinru ye kazali katina ezi. Hizo ngari zijua. Donc nge meriteo manotable wa mtuje. Ni manotable wa hambu. Mdoelewa babani nuturu anturu. Maudu mbrate harange juba havaya. Ngwajali ya juba yoke tina mana. Rangosu kwa zalia vajuba. Mimi jajoja Komori haba nilole heada. Na beni amado na vajuba. Ndova sawa nazali. Waka juba ketina mana. Juba ketina mana. Mimi jajosubu tini vajuba. Bayusho tufanye ada. Tina uparo vajuba. Waka juba ketina mana. Kabati valori ya mila. Kabati valori ya ada. Kabati valori azali haipuwa pia.
na wabo wao wandu manotable do mwimilia zirongo zinu za wasuli daraja hiyo chuzi wanu wanjio mijini wakaulani kari azali hendo tahaya ulowa shakwa tusubuti ngwazi yao wandu watilani wandu watoloze roho ya Rabbi wamtuje mdiwaza na wahambu mdiwaza ukabanu zinu turanturu hata wana wahambu rijua ukana waume ngoni mwana wahambu wafanya zitendo harume hambu waonesa zitendo zema riwajua wandu wahambu mwanzomu akadamize mrende wandu tihindu azalia mdengeni mateka harume mbabavu ya hanyu halafu de mana mwarisumpiza harume miji hatu zemba hazinu waje harume mbabavu ya hatu na miji hatu wanzo renge mateka halafu maudu mbria parise mndu mumtuje ya mwambie ezo ngonzo ya jibu ya twapi halafu wandu wadambakana wala jao wandu wa mtuje na nzo watu wa mabi waungaru wajuao mbria ile wendro wan kartudea ngaramba wa realite ukana ngabu wandu wa mtuje watuki waone mbaezi ya zalinu shangabu wenji wa mtuje wajibi waone zirende wa wakomora waunda uru wambela udu wari waone weda hawazi waunda uru wambela udu waone hawazi do wandu waonao zembi wa mtuje wafanya warenge matu wa todingoni wamba oze nongongizo tuva bien waunda uru wambela udu wa wahundwa nimbi haukange meriteu nge meriteu wabuhe wandu wa mtuje baisho wa hezi azali waonese utukivu nezijiri uharumenti baisho bala hodingoni bala wandu wa azali yode namna ya mji wa demokrati shaye namna mtuje mreagiseu na mfanyao mafiti na banu haba hosoni hunu hosoni renda woiho banu haba ha wandu wasa wa gabili nkodo wa mtuje na muelewe na mtelewe kama nganyima ntushablu mtuje na muelewe kaka mna uporo kama ntushablu haba ha situation ili harumenti kazi pasa wandu wafanye zinu nenti rohomi ononi azali wandu ngojo fanya baisho ngarijua ukana wa heyadala o ikao lodo fanyi hamtuje haini mwezi hau haini mfumo amfikiri bala ledala wa hilo yo fami nzima derijua uka participe harume ledala wa hilo no ili azalia tobaki harume mwezi ngujwe da zahe abunga mjohenda hawazi nyo wandu mahimili mbaizi ya sumana azali wa mtuje kanga rijua wandu wa mtuje wakoza hao ya boroto do zamba abunga hilo kanzari uonese bano message la kanzari uonese wapangwa delegation joka ujabo bolansir joka uzia delegation yetije de reaction wabangwa mjo wifanya wandu wao wapangwa wanjie bangwa ni majournalisti no wandu manotable wanzo waje wa korompe wazee wabangwa wafanyie intervention ya ukana ezo mashababi wahamba zila karja waruma zila karto dingoni mwao ili zipanyishi hebangwa wabangwa na muelewe kabo mjambi sandrabo mwambiso ko morindrabo na bala juzi renge decision haino katiro ka urongo wa babu hemiji ke hama bangwa yabo wabangwa yewe wabangwa na mrengeze disposition za hanyu ndondo baezi jo ujiri leo wala answer yode jo wonesa wa usuja wabangwa do jo wonesa ka wabangwa wajitra yodi zo na kanza ni wonese ban harmo message na kanza ni ibehe ban na kanza ni